amakuru neza. Shana ari ngukumbuye mama ari gukora isuku muri salo. Ari gukora isuku muri salo. Ngiye kumukanga ntumubwire ko naje sibyo? Kereka nundaziranye tutazasubira mu gisirikare. Kose nakubye ko ntazasubirayo. Nkubuzuza ibintu nkuzaniye. Kanze manze nkange mama ndaje ndikubwiye sibyo? Mukonzo kwa runka. Abashirana mukonzo mukaje kwangwa n'ubusaku. Ora niyo mparu bikangaga. Oya nuko imisi zitambutse abajura bari kudukanga. Kose ko nabaga mu gisirikare kiragiye wagize ngo nza kugusubiraho vuba. Ho muri ubu ndahari wese. Muzasubire rero. Ahubwo ziko kene bikapu twagiye kugikuramo she. Oya, eburatse kureba ibintu birimo. Eburatse. Oya, eburatse. Ahubwo se nta kantu ntegure ngo manze Anje, mama. Sariya papa wakantu koko. Firara kantu ntegure se. Genda ukareba muri firigo. Ntabwo abanya ko papa we yaje. Hello. Yes sir. Ni Colonel Imibare. Yes fan. Ndagira ngo mbamenyeshe ko rero mugomba kugaruka ku rugamba wowe n'abahungu bawe. Wa mutwe wa Onja n'uwa Salisa byongeye kubyagurutsa ibigwanisho. Ndiya fan. Understand? Yes fan. So, come. Yes sir. Kuba umusirikare no gufunga Kamayi. Kampamagare timu yanjye. Hello. Na komanda gatubatse uvugana? Yes. Ni Colonel Imibare muvugana. Okay. Kamanda arampamagaye. Ejo tuzasubira ku Gikopo. Salisa na Onja ngo byongeye kugwana. Byarihuje byabaye umutwe umwe. Sawa umbwire n'abandi kabisa. Papa wacyara abasirikare twazibereye abapolisi. Abapolisi gute turabashije. Reka nigiye guteka mu matari ya. Noneho ntari bireka tuzahura. Reba ngubu maze iminsi 3 ndaje. Mama yaradusize, papa asigaye ari umusinzi. Ubundi sikiye tunari kujunjuraga. Oya, kanigire no kwa Anje ndeba kanyeye ituki. Mwiri waba pagitinyiro Colonel Imibare. Yego. Amahoro umubyeyi. Urakomeye se? Natwe turaho by'ubu ngubu. Ari mukomeye se? Turaho by'ubu wa mubyeyi we. Kubasa batashe mu banje ndataha. Mbese kugira ngo byabaye ubuhoro. Hangaha nikoreye akaboko. Bari banyishe neza. Ntigisasu. Ubwo umugabo wanje azagaruka ari amahoro. Ariko umugabo wawe azagaruka nta kibazo. Mwiriwe. Ukomere. Umukobwa se n'uwawe? Uyu mukobwa wanjye ni imfura yanjye. Ni keza disi. Ni keza pe. Mama w'abana rero reka ngende narije kubasuhuza nje kureba uko mumerewe. Sawa nta kibazo. Reka mbe ngiye. Dore umwana. Umva karako karyenje. Umva. Zakira mu nzu nyirashano. Ubu ni gute uva mu gisirikare nta n'igihumbi ufite? Mu gisirikare habimiro nta mafaranga haba bakagore. Reba ukuntu umuryango wo kwa Colonel babayeho neza. Uravuga ko Colonel Imibare uzamusanga wanshinze. Abandi barashatse nge naraherekeje. Bandebera uyu mugabo ra. Ugize ngo iki Mariro?
ariko ubundi naje hano ndi gushaka ikikoko bandebera uyu mugabo ubundi banagifunga nzakukuhamo umutima. None se mama wagiye he mwa? Yagiye mu isoko? Ese wabaza tukaba twicaraniye hano se turi kuganira. Hari ikibazo? Wowe wicarire hano. Meze neza ariko? Urakomeye? Ajya Anje, ngo mama wawe yagiye mu isoko? Yagiye, urabizi neza? Wareka tugakora iby'abana. Oya. Anje! Anje! Mama Anje! Mama! Oya tuzumbwire. Mbonye wa mugabo wahoze ari umusirikare ari gufata Anje ku. Amfatiye umwana ku ngufu. Reka mpamagare papa we. Arabibona. Reka mpamagare papa we mbimubwire. Aramwi. Yes, madam. What? Umva turi mu ntambara. Colonel, afande. Yafashe umugabo. Madam. Yes, madam. Colonel Gatabazi. Ndi mu ntambara mwihora ariko ni nta.